nawe uzaguma w'Imana. Abo 50 ngo bonye ko batageze kuri uwo mugambi, ko batageze yohereza abandi 50 ko babaye bangahe? Babirivuga nabo bakikandagira kuri ubwo butaka. Abati Imana iraguze batangira nabo guhanu, babona icyo gitaramo batakivamo ngo bajye gushyira umwami igisubizo. Baguma ngo agira umujinya, yohereza 50 yandi yabohereje inshuro 3. None bambaye 50 nabo bigenda wagize umujinya aravuga ngo nta bandi nongera, reka nigi turi ku ijambo rivuga ngo Imana ijya yica inshaku imigambi y'incakura. Imana ijya yica imigambi y'incakura kandi ikayicira kugira ngo amaboko ya adasohoza. Si ikibazo cy'uko babigambiriye. Imana igira hagarika kugira ngo bidasohore n'imvugo ngo amen. Amen. Gusengera muri izo senyero. Wamaze kugerayo naho tugiye gusengera. Arahambiriye n'abagerayo ngo ageze kuri ubwo butaka, ageze aho hantu nawe arafatwa. Aratangira arahanura aravuga ngo Dawidi, ni ukuri Imana iri aha hantu uzaba umwami. We ubwe nawe atangira guhanura, ariko kuko yari icakura yanyunuye mu buryo budasanzwe. Imana nimusoma ku murongo wa 24 mu mirongo uhera ngo atangiye guhanura akuramo imyenda yambarira ubusa imbere y'uwo yahigatse. Haleluya, amen. Imana irandika ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Wandika umugambi wo kuwukurikira ngo ariko ahanura uburyo budasanzwe. Bibiliya iravuga ngo yiriza umunsi atetse ijoro yambaye ubusa imbere y'abo bantu, kandi ari guhanura ngo Dawidi nawe uzaba umwami. Ntabwo yari yemejwe n'ibya mbere, yishe Goliyati ntiyabyemera, kandi yamusezeranyije ko azaba umwami ntiyabyemera, ariko nawe ageze igihe cyo kubihamya nubwo atabishaka. Imana ijya yica imigambi yica. Haleluya. Sinzi ibyakugizeho ububasha muri iri teraniro, imigambi bakugizeho, ariko muri iki gitondo ndagutangariza dufite Imana ishobora guhindura. Ntabwo mubyumvishe, iyo mubyumva nawe mwikomeye amashyi. Dufite Imana igihindura ibintu kandi bigahinduka. Naho duhiga bakabihamya ko bizahinduka. Haleluya. Dufite Imana ijya yica, ntabwo isigaza imigambi. Irayica, vuga ngo irayica. irayica. Icyakura ziraho, icyakura ziba ku buzima bwawe. Icyakura ushobora kugendana, icyakura ushobora kurya gusangira, ariko dufite Imana ikimiramira. Amen. 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 Uvuge ngo amen. Kandi
adasohoza ibyo bagambiriye. Ni ukuri nubwo babigambiriye, Imana iravuga muri iri teraniro ngo irahagaze kugira ngo ridasohora. Hari ibintu bakugambiriyeho ariko Imana irahagaze. Imana irahagaze muri iri teraniro. Imana irahagaze. Imana irabonetse kugira ngo sinzi biguteye ubwoba, sinzi biri kukwirukansa, ariko muri amasengesho mureke dutangirane aka kantu tubwire ngo Imana igita yica imigambi imanuke muri ibi, kandi Imana ijya ifata amaboko y'icakura kugira ngo tudasohoza imigambi yatekereje. Imigambi irahari kandi yanakugezeho. Rimwe na rimwe warirukanse umera nka Dawidi ubura ubuhungiro, ariko Dawidi ageze i Nayoti. Hari ahantu Imana yisigarije ikivuga ibyayo, iyo ishaka kugutaba rira ari umusozi Imana ishaka gutarariraho. Aregere inzugi umukinga dusenga. Sinzi muri iki gitondo, sinzi izumaranye iminsi, ariko tugiye gusenga muri iri sengesho. Ndagira ngo wibuke icyakura zikwirukanwe, wibuke ibiguhagurukiye, ariko tugiye gusenga Imana ngo igwarize ikureho imigambi y'icakura mu izina. Turagushimira.